بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mga taymang huda agama Islam, yari kita niyo hadum ini amuin kumawa pengajian labi-labi na aun bisita tan niyo deng haula Arab dumihil ka tumisanda kuman haupu pengajian ha agama Islam amu ini kapagmumpa at tan niyo dunya iban sin akhirat. In Sheikh amuin dumil katu tanyo kabtangan hadum ini biar nakan Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim. In siya ini deng ha Saudi Riyadin hulanya nami si tamari katu tanyo lagi dumil katu tanyo pengajian insyaallah taala hadum ini. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. In Sheikh tanyo usnya nagmukaddima lagi di mua long niya parman sinallahu subhanahu wa ta'ala wairung kupya panjari injin iban si manusia buat melainkan amuin magtagipon sila kako lagi bukon sila amuin piyangayuan sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin pakaunong nila Allah ta'ala buat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala to akan amuin mangayu rezeki kanina buat melainkan Allah ta'ala siyain dumirihil rezeki iban siyain amuin sangat makawasa lagi mapawun long tabihan mahuutil kawasa subhanahu wa ta'ala amuin mempunyai rezeki amuin di magutu. فالهدف من خلق الجن والإنس هو عبادة الله عز وجل وتوحيده والإخلاص له والخضوع له، فإنه سبحانه خلق الخلق وأمرهم بعبادته تفضلا منه عليهم، وإلا فإن طاعة الخلق لا تنفعه ومعصيتهم لا تضره، وإنما تنفع وتضر فاعلها. In kamaksuran mangmay tapya panjari sinallahu ta'ala in bangsa jin iban sin bangsa manusia supaya sila manauhid amuin tunggalun nila in Allah subhanahu wa ta'ala pagibadatan tunggalun nila in Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagtaatan sumagawa in namin pagtaat iwan sin pagibadat ini bukon ini kalagihan sin Allah ta'ala buat malengkan in Allah ta'ala bukon siya barhajat parakala ini in manusia sila yung barhajat parakala sinuno pagibadat iwan sin amuin panauhid nila pa Allah ta'ala in manusia misan sila magmasyat pa Allah Ta'ala atau akan di sila magtaat pa Allah Ta'ala inyan ipagtaat nila di da makamumpaat pa Allah Ta'ala iwan ipagmasyat nila demikian di da isab makamudarat pa Allah Ta'ala. So in sila piapanjari sila sinallahu Ta'ala magtag-ipon kanya bukon in pagtag-ipon yon hajat sinallahu ta'ala buat malengkan inyong hajat sila mo manusia atau kaniwan sinjin. الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة إنما هي ابتلاء واختبار ليعلم الله عز وجل ويظهر علمه في من يطيعه ومن يعصيه، وفي هذا بلاء للمؤمنين واختبار للكافرين. والله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman dalam sing Quran, siya nagpapanjari sin kamatay iwan sin kabuhi supaya amuin matandas niya banghisyo deng hamuin manusia iwan sin jin ini in makapagibadat kanya sin serew-rew pagibadat. Na deng doon in kita manusia papanjarin niya hakarna sin pagibadat bukun hakarna sin uno bang uno na deng doon long ta in Allah Ta'ala beitaan niya rasab kita in dunya ini pia panjarin niya in kabuhi ini pia panjarin niya karena panandas long ta ikhtibar ibtila panisting long ta sin Allah Ta'ala manusia bangis yureng kanila in makahinang sin sarew-rew pagibadat pa Allah Ta'ala sabab aong paparman sin Allah Ta'ala siyambut sin Syekh artinya uno lang niya napikil kasi manusia inamu in pasaran na sadya sila imyan sila nagparatsaya sila pa Allah Ta'ala mahuli di sila lang tabihan mo in tandasun sin Allah Ta'ala na subay nila lang niya ingatun sin in kata in nakauna dahin kanila bakas di sab nakalabay amo in panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala asabab yatu tumampal in uno in ilmu amo in kaingatan sin Allah Ta'ala bunal in pag-iman niya iwan simbukum bunal in pag-iman niya. فإذا علم الإنسان أن الحياة هي الاختبار فإنه ينبغي عليه أن يعلم أن الاختبار والامتحان يكون بالخير ويكون بالشر يكون بالسراء ويكون بالضراء قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Na apabila kaingatan na sinambuk manusia sining kabuhi ito ini amuin panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na suway niya resab ingatun yung panandas sin Allah Ta'ala bukon sadya panandas mangi sambil panandas lang to yung marayaw atin niya yung pagtandas ka to sin Allah Ta'ala laway hamarayaw iwan laway hamangi na din doon lang ta aon siyabot niya ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala uno lang niya inamuin sila amuin manusia tandasun sila sin Allah Ta'ala sin mangi iwan sin marayaw. وليعلم أن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء فإن كثيرا من الناس يصبر على فتنة الضراء ولا يصبر على فتنة السراء فإن الغنى والصحة فتنة كبيرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Na in fitna lang tabihan mo in sarra pagnganan ang makakugug at inibya si mga pagdaya ini labi lang niya in lang ta in mo in ka mudaratan niya deng sinang fitna mo in mangi in mo in lang ta hirihil kanya pananda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab lang niya mang fitna amo in mga musibah at inimataw din magkasabarkan niya sa mga muin parakala arta ini parakala pagdaya parakala kakuyagan mataod lang na inamuin di makasabar sin parakala yan na iwan siyabot niya sin in Rasul sallallahu aon lang na dua amuin nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kamatawran sin manusia at inalugi sila parakala sin dua nikmat ini amo na lang ni nikmat tamuin farag iwan amuin hawairun amuin wairun kabisihan niya din niya mausan in waktu yaun iwan sila min sihha kahayang amuin long tanikmat in kahayang inyan nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kulang dengan mga manusia inamuin makausal sin kahayang yaun hay pagibadat nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan sinamuin inamuin sihha amuin ka lasig sinamun kakusog sin ng gauta barang nila kulang yung manusia amin makausalkan niya buat malengka na muray mag-iibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibunal tuod nakausal sinamin nikmat. ومن النعم التي ينعم الله بها على الإنسان نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الأكل ونعمة تذوق الطعام ونعمة الشم كل هذه نعم بالإضافة إلى نعمة اليد ونعمة الرجل التي يمشي عليها
كل هذه من نعم الله عز وجل وغيرها كثير كثير. وذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ibanding ang mga nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala amunain nikmat pangatud, nikmat pangdungog, nikmat panghamut, nikmat pangnanam. Ingkatan ini nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan pasin nikmat long tamuin lima siki anggaw takbaran sinamim manusia iwan si matod panikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala amin siabut sin Syekh asabet tulong niya bangta bistahun in nikmat sinallahu ta'ala di tamawista biar nasin bi takatu sinallahu ta'ala bang niyo bistahun in nikmat sinallahu ta'ala di niyo yang mabista sabab sin uno sin taud sin nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala katan. فهذه النعم تحتاج إلى شكر لكي يديمها الله عز وجل على من اختصه بها. ولذلك قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Na mga nikmat ini subay tud pagsukuran supaya tumattap katutan niyo iwan dugangan pa sinallahu ta'ala biya na sin agi sin parman sinallahu ta'ala bang sadya kamu magsukur pa Allah ta'ala dugangan pa yan sinallahu subhanahu wa ta'ala sumagawa bang kamu magkufur di kamu maingat magsukur sin nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala nabunal tuud in azam sinallahu ta'ala landu mapangsa. وشكر الله عز وجل كما أنه بالأقوال بذكر الله عز وجل والثناء عليه والتحدث بفضله فإنه يكون بالأعمال والأفعال. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Iban yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari siya labay hadila biya na sin pagjikir pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamulong ta katan sinamuin labay ding hadila ini to pagsukur labay hadila sin manusia na bukon sa jamin niya to sambil long tao papagsukur pag nga na namin inang sinanggaw ta baran sa beto in Allah Ta'ala diak niya in ahli Daud in keluarga sin Daud alaihi salam sambil nabaran niya diak sila sin papagsukurun pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagsukur pahinangon ya kamulong niya amuin long ta keluarga sin Daud na hinang kamu sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. At ini pagsukur pa Allah ta'ala bukon namin laway dila sadya sa buton mo alhamdulillah magsukur pa Allah ta'ala. Sumagawa day nga mga pagsukur amo na ang gawtaan sin baran mo. At ini hinangon indaakan lumayo day nga liangan inito day nga pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن العمل بشكر الله عز وجل عبادة الله عز وجل والمحافظة على الصلاة في أوقاتها وبر الوالدين وأداء الزكاة لمن وجد مالا وتحققت فيه شروط الزكاة والصيام وأداء الحج لمن استطاع إليه سبيلا. كل هذه الأعمال من الشكر لله عز وجل. Lain pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin na mo yung pag-ibadat pa Allah ta'ala inya to pagsyukur da isang pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sin na mo yung magsambayan ka hawak to niya damikyan inya to pagsyukur da isang pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sinaming magnapaka intaurayahan magsiyaon amin pagdayan niya amuin makaraos siya lagi amuin nasampurna najukup doon kanya insyarat sin labi-labi na pagzakat sinartaan niya atin niya inhinang niya to pagsukur da sa Allah subhanahu wa ta'ala imagpuasa siya habulan Ramadan niya to pagsukur da sa Allah subhanahu wa ta'ala namuin maghaji siya bang sa upama makaraos siya maghaji niya to hinang pagsukur pa Allah ta'ala kahupuan niya rukun Islam 5 inyaon bang tabawbugan may nangyat to pagsukur ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Maka ajaib lang ni parakala sinambuk mu'min ingkatan sinamuin parakala niya kakahinang niya karayawan sa jakatan bang siya kugdanan namuin karayawan ato akan namuin nikmat
na in siya magsukor pa Allah Ta'ala inyat tuhi karew kanya. Bang siya paratungan sin Allah Ta'ala musima in siya magsabar na inyat tu ikarew ray sab kanya makaajay blog tatuod bunal. In bariman kataan sin hinang niya mangi marew kumugdan kanya labay hamuin haaturan sin agama Islam in pagtayma niya na inyat tu hinang karayawan kataan para kanya. فالمؤمن في جميع أحواله وفي تقلباته يكون مع الله عز وجل. في حال فقره يصبر على ما به من الضر ويتوجه إلى الله عز وجل ويتقيه، وفي حال غناه يشكر الله عز وجل وينعم على غيره بما أنعم الله عليه. كل هذه الأحوال يكون فيها مع الله، ولذلك فهو في جميع الأحوال مرتبط بربه عز وجل. In beriman hakatan sin hal niya in siya nasusugpat in parsugbatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya halaw kasigpitan magsabar siya inyat tu long tawihan kaakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya masisugpat iban sin Allah ta'ala iban bang siya datungan nikmat in siya long tawi magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala lagi in siya isab dumihil karayawan pa pagkay niya manusia na ingkatan sin hal niya long ta di maigdeng ha amuin parsugpatan niya iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in bariman katan sin hal niya kaupuan niya in kadtumarin niya ininang niya long ta in musiba in nikmat kumugdan kaning katan na tu aw parsugpatan niya iwan sin tuan ni Rabbul Alamin in siya nagpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala akatan kahalan niya. فإذا ارتبط بالله عز وجل في جميع أحواله طابت حياته وصلحت حاله، ودليل ذلك من القرآن قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلنا نرغب في هذه الحياة الطيبة، كل من على ظهر هذه البسيطة يرجو أن ينعم بحياة هادئة هنية، وذلك موجود في كتاب الله عز وجل طريقه قد بينه لنا ويبقى أن نسلك عليه. Apabila manusia beriman parsugpatan niya mahugot parsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala dumayaw na sadya in kabuhi niya dumayaw lang ta inaming kahalan niya na den doon in Allah subhanahu wa ta'ala ang parman niya long ta na may ta isyusyuin nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan isyusyuin naginang marayaw long tabihan namin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in siya bariman na tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sarayaw-rayaw na tumbas dunya iwan sin akhirat. فإذا ارتاح المؤمن وعاش بطمأنينة فإنه ينبغي عليه أن يدعو الناس إلى ما هو فيه من النعمة والراحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمؤمن رحيم بعباد الله، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. In beriman apabila mendumayo na yung kahalan niya iwan sin kabuhi niya na in siya bukon sadya pabaran niya sumawa manawag tawag pa siya pa amuin long tanikmat amuin kaya long tana na naabot niya sa bamuyat tulong tabiani naming kahalan biasing kahalan sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin pirasin Allah taala rahmat pakatan alam atin niya bukon sadya pabaran niya yung karayawan na hinang niya suway day sab siya amuin manawag tawag pa karayawan amuin kaya naman niya dan doon iban in kabayaan niya amo in katan sin marayaw kabayaan niya ray sabatu amo madawhat sin aming pagkahin niya tay manghud niya bariman iban in katan sin mangidi sab siya tumawaya amo in kumugdan ha pagkahin niya manu siya labi-labi na tay manghud niya bariman. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا أفضل الأعمال الدعوة إلى الله عز وجل ودعوتهم إلى سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الطريق الوحيد المنجي من عذاب الله
والموصل إلى رحمته وجنته. Na sabab yan Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halam sing Quran bitaan kita isiyo palong na in sarew-rew amuin magkabtangan labi rin sinamin tao amin manawag-tawag paagam Islam laging imiyan siya Muslim. So then doon in sarew-rew namin hinang biyan na sin hinang sin kanabihan labi-labi na hinang sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin magdakwa siya pa hinang amin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan amuin nilong naindaan namindaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin makapariyala iwan makalapas katutan nyo dunya iwan sin akhirat. والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل صالح يكون متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل لا يكون فيه شائبة لغير الله. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala isiusiyoy naghulat-hulat tamoy magbak sa iban sin Tuhan niya aparman niya ito siya but sin Sheikh atin niya suway siya maghinang sinhinang marayaw lagi suway siya di magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala umin hinang lang niya marayaw pagnganan amo na in hinang amo in magad iwan murul hapamandu sin Nabi Muhammad SAW iwan in parakala long niya di siya magsirik kapag ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in di siya di niya lamuran amo in ibadat niya dugain dengan Allah subhanahu wa ta'ala sinamin uno-uno na amo in piapanjari sin Allah ta'ala amo ni kasirik kanya na den doon long ta inamin beriman suway datuod amoy magad siya hatorika si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apag ibadat niya long ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Iban long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuud yan naha Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin suntuan sa rew-rew amin mapatut nyo singuran supuhan upihan mga sila naguulat-hulat pa Allah subhanahu wa ta'ala ikon mataon yung pagtumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala amin niulat-hulat nila ng Allah ta'ala iwan sinadlo akhirat sarta matulin tumtum nila pa Allah ta'ala wayron to dapat suway sila umupi magad hapamandu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab in hinang biyay ta sin hadis tinisiusyo in naghinang-hinang amuin hinang haagama wayro unlong ta piardakan sin agama kanya wayro piangdakan inyat tumardud inati na di tay maun so isiusyo lang tabianin amuin naghinang sinamuin hinang bukon day sabdiakan sin Allah ta'ala duga ingin namin ahdas ato atinya siya in naghinang-hinang siya namin timad na long tabi nagpaon sin hinang yaon adapun aon sa mga tao ang pagnganan himinang na siya sinamin hinang-hinang sa jayanto so sibu dain namuin ikaw yung timag na sinamin hinang bukon haagama yaon hapangan nali mo may nang ibadat pa Allah ta'ala na inya tulit tayo mo sin Allah ta'ala sabin agama jukup na waktu sin Nabi Muhammad SAW parkala akida parkala long ta ibadat di naman jari ganapan mo di sa manjari mo hilangan na din doon magkaw simingod hatao amuin naghinang-hinang sin agama bukon ikaw sabi nagpatag na sin hinang yan tusa simingod ko himinang ko sin natusap inagi mo long umiyagad sa jakaw bukon ikaw nagtagna na siwo dalong niyaman amila amalan laysa alayhi amruna fahuwarad at niya isusuin naghinang sin hinang ibadat ato akan amuin long ta aong pasugpatan niya pag-agama uusang pa siya nagangan-angan tumbas dengan Allah subhanahu wa ta'ala sarta in hinang yaon wayroon amuin perdakan sin agama na inyat tudi tay maun kanya buat malaing kani balik kanya bukon sa jay balik kanya sa magdusa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. ولأهمية هذا الطريق أرشد الله عز وجل عباده في كل ركعة من الصلاة أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه التوراة ثم لم يعملوا به. والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله عز وجل على جهل منهم ولم يتعلموا ما في الإنجيل مما أنزله الله عليهم، وإنما تعبدوا بشيء من عند أنفسهم لم يأمر الله عز وجل به. ولذلك قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله. Aka halgaan sinamu indan, amu in lawayan tamu na indan sin Rasul SAW. Dia akim beriman mangindua tiap-tiap rakaatnya sembahyangnya amin ihdinas siratal mustaqim dumua asia pandu ikami ya Allah pa amu indan mabuntul pahuta inamu ipanindug namu adan mabuntul may tayatu asupaya sia di makalaway hadan si mga amin piagmulkaan sallallahu taala yana si mga Yahud ay mga Yahud long niya kaingatan nila in kasabunnalan ding Allah subhanahu wa ta'ala sumaga wala nila biyobugan in kasabunnalan niya na yung mga Nasara isablong tabihan amoy mga nalawng wala sila dia aksin Allah ta'ala ha injil amoy maghinang sin ibadat hinang nila yaon but malengkan sila sadyain uno amin naghinang-hinang denghang ang ginawa barang nila kiawa-kawa asabiat tu inyaon di tay maong sin Allah subhanahu wa ta'ala sambilong ta inallahu ta'ala bitan kita on dengan mga amo innakura nila pag-agama amo naginang-hinang sinamu pag-agama nila sinway rumpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. ولما سلك المؤمن هذا الطريق وأرشد الناس إليه وأصبحت حياته مطمئنة فعليه أن يدرك أن هذه الحياة زائلة منقطعة ليست بدار قرار، وإنما هي ممر ومعبر إلى الدار الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Asabian tatkala kehidayatan sinallahu ta'ala inambuk manusia padan mabuntul keingatannya natuun sinin dunia ini bukan tetap buat melainkan lawayannya saja. Adapun inamuin huhulaan iwan kabuhi sampurna iwan namuin tetap amuna inadlaw akhirat. ومما يعين على الصبر على هذا الطريق إدراك قصر حياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز 80. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل رجل وضع إصبعه في اليم ثم قال به هكذا، فما ترى يخرج معه من البحر؟ نسبة بسيطة جدا. فهذا كله مما يعين المؤمن على تصبير نفسه حتى يلقى الله عز وجل على الإيمان. Deng hamu ilong ta pamandu sinallahu ta'ala pamin tao nakaingat nakawatuk long ta sinamindan mabuntul ini kaingatan niya tuun sining kabuhi ni haupuk tuun bukun siya mahawa bukun siya malugay rendi sambil on siya but niya hadis atin niya inamuin bang mo papagsibu uning kabuhi dunya wasing kabuhi akhirat bialong nasin sa pantun namu inambuk usog biutang niya intudlo niya pa uno paamuin dagat yaun uno pag uno inamin makawa niya amu imikit din doon atudlo niya yaun long ta inhatin niya tiu-tiu tuod bang mo i-compare at pagsihuon ibanding long tabihan ng kabuhi dunya wasing kabuhi akhirat tiu-tiu tu di piagbiddaan sa atin niya malaggo tu di piagbiddaan tiu-tiu dalong tabihan namuin inamuin bang mo kita unin akhirat landu tu mahawa landu maluag in dunya ini tiu-tiu datu siwik-siwik datu siya weron tu bihalga niya amo tin kahukuan niya in dunya ini bang habar iman bukon siya min long tahula amo imahalga kan niya sa imahalga amo nin adlaw akhirat ito. ومما يعين على الصبر على هذا الطريق تذكر أن النفس إن لم يشغلها المرء بالطاعة شغلته بالمعصية، والنفس لا تدوم على حال واحدة. قال الله عز وجل:
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فليس هناك أحد يظل واقفا في الطريق، إنما يقترب إلى الله عز وجل أو يبتعد عن الله عز وجل. Dahil mga ikakusog sin pagsabar sin tao, amoy lumaway hadan ini, amoy dan, amoy lawayan niya, amo na in لمن شاء منكم na in longta in لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، laman niya ay no alamat ومما يعين على الثبات على طريق الاستقامة. mag تذكر أن النفس أيوة. لا تشغل بالطاعة شغلت بالمعصية. at iniyalong sin Sheikh kalupan ko kate na ko busy no tukta na rin doon dahil long na ding hamanga mo ini ka long tabi ni katawang sin tao iwan ni kahugod sin mo in panindog niya hadan liawayan niya iwan ni kakusog sin pagsabar niya hadan maguntul ini amo na in katumtuman ato kaingatan sin ang gauta baran sin uno-uno bangin ingin hawa di usalun pamarayaw tan tumausal na sadya siya pamani sa wabiyad to in Allah subhanahu wa ta'ala baitaan kita atinya isyusulong ni mawaya sumong ibang mawaya long niya long tamo in makapahulihan tinaway runsungan niya so in manusia malong tabihan ada kala in siya sumong pa makasuok siya pa hadarat sin Allah Ta'ala atau makalayo siya dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala makasum siya laway pagtaat pa Allah Ta'ala makalayo siya laway pagmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. ومما يعين على الصبر على هذا الطريق تذكر ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين من النعيم في الجنات، فإن الله عز وجل يزين جناته لعباده الصالحين بما فيها من الأنهار وأنواعها والأزهار وأشكالها والدور وألوانها والحور وغير ذلك. Dahil mga ikatawang iwan ikahugot sin panindog tahamoy hadan mabuntul ini amun dan lewayan sin Nabi Muhammad SAW amun na im pagtawagon long ta pagtumtum sinamuin tiyatagama sinallahu subhanahu wa ta'ala halam sin surga ito at inya tiyatagamahan yung mga beriman amuin lumaway hadan lewayan sin Nabi Muhammad SAW sinamuin long ta surga amuin long ta yat tunaran dito inamuin kasuwa-suwaan iwan sing ginis na kasuwa-suwaan iwan sinamuin jambangan ginis na jambangan yat halom sin surga iwan pamaywahay ginis na mimbay long tabihan halom sin surga yat to iwan na long na sinamin mga bawa'i halom sin surga iwan sin mga kaibanan dugain pa halom sin surga tiyatagama mga bariman. ومما يعين على الصبر على هذا الطريق تذكر ما أعد الله عز وجل لعباده الأشقياء الكافرين الذين ضلوا عن هذا الطريق من الجحيم والعذاب المقيم الذي لو غمس فيه الواحد غمسة أنسته ما كان فيه من لذة في الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فيقال له: هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي رخاء قط. نسأل الله العفو والعافية. Dahil mga ikakusog iwan ikawabot sinamin panindog ta hadan mabuntul ini amun long ta dan dia bayan sin Nabi Muhammad SAW amunain tumtumunta in uno in tiyatagama sinallahu ta'ala siksa hamanga sila amuin nagmasyat Allah subhanahu wa ta'ala may makasud palom narka jahannam sambil long ta siabot niya aw nambuok tao amuin long ta in misandakuman amuin hi kuan sadya kaw pakinamun sadya kaw long tabihan ilublob sadya walang tamat to palom sinamuin na narka dyan naman tuang karay ang pasigwa dan ito at niya mabisa na yato insiksa yato tiyata nga masin Allah subhanahu wa ta'ala so aon bita niya hadis sin Rasul sallam tinihadlaw kiamat taon dumatong ang buok tao at niya amin taon narka long ta
Ubos siya to, amo na in tao ini siya ni namin nung ta sa raya-raya. Iwan sa amo in nagkasanyangan tuod din dihadun niya sa kafir siya. Na din doon, pakinamon sa siya uno, amo in hilublob sa siya panarka yat tuang karay, ang pasya iwa, ang pasya asuguhon, bang aong kaya na naman niya nikmat, inagi niya wayroon tuod kaya naman niya nikmat, din dihadun niya, malingkan mang din dihadun niya siya na ito yung saraya-raya, katutan nabi ang kada Fir'aun na ito. Siya na inamuin nagmanja din diha nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala, sa dito man na akhirat, at sa siya liubong, ang karay, along tabi ang panarka jahannam, kana naman niya magtuy inuno yung siksa, amuin wala niya bakas kialabayan, sambil kalupahan niya, inikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang siya suhun, inisambong niya, wayroon kuno sinakalabay, nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na sa mabiyat tulong niya, mga kita magpatilibon kita pa Allah ta'ala, maman kita malapas long niya ding mga siksa sinallahu subhanahu wa ta'ala. وفي المقابل يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال له هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي شدة قط. فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط. نسي ما كان فيه من الشقاء ونسي ما كان فيه من العذاب، وذلك بما أنعم الله عليه بالفوز بالجنة بما صبر على طاعة الله عز وجل في الحياة الدنيا. Adamik yan isablong ta, hamin aks, uno tayo na aks ya, o natin ya, opposite sin uno, lawan sin uno, sinamo yung tao narka yan to, para tungon sa sinallahu ta'ala inambok tao amuin sa miskin na sa sigpit na manusia din dihadun niya sa, siya tao surga, na din doon, ang pasya pakinamon sa jasin surga, hangkaray, long tabihan, ang pasya asubuhon, na nakananam na kaulong niya kasigpitan halom sin hadun niya bakas long na wayron nakaranam na kaulong niya amuin long ta kabuhi long tamin masigpit hadlaw dun niya wayron tuod siya nakananam malainkan siya natin sa sigpit din di hadun niya sumagaw hatat kalain siya bariman sa inkya na naman niya nikmat kaya lupahan niyang kasigpitan niya din di hadun niya sa sin pag-iman so din doon atin niya inkamtangan sin Sheikh to in pag-iman atin in akida lando tud mahalga abo ko namin arta long tay namin lando mahalga sawab misang palong tabi din na in nikmat dil kay Muslim taala bang wayro long ta nikmat long ta wayron ko nikmat pag-iman pa Allah taala ikaw na yan sa lugi manusia sa bang aong nikmat sin pag-iman doon kay Muslim taala doon habaran mo na misan kawin sa miskin iman sa sigpit na diha dunya dito ha akhirat kalupahan mura in kasigpitan mo yan at sa jakaw pakinamun day sinallahu ta'ala halam sin surga ito. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فمهما كان فيه المؤمن من شر أو ضر أو نعيم فإن ذلك ليس بشيء بما سيقابله في الآخرة وما كان فيه الكافر من رخاء ونعمة وصحة ومال فإنه ليس بشيء بما سيقابله يوم القيامة من العذاب الأليم. Tinasambil aun siyabot ni hadis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam in dunya ini sijnul mu'min artinya pagjijilan untay pagjijilan yun kuma artinya pagjijilan dan di mga beriman usin in dunya ini surga sin mga long tabian kafir na maksud niya long niya misan uno pa inamuin kasigpitan kalawayan sin uno abya sinalam jil ko ya masigpiting kahalan mo beriman masigkahalan mo uno kasigpitan kimugdan kay mo bang mo hikumpiri banding matupa akhirat mo in surga alupon mo sungon mo wayron na sa tulong niya abya na sinamin kay na siyabot niya hadis sa mo manujuki pa 2 tao yan to na misan pa isablom niya uno na inamin di matong kafir di hadun niya arta naman ibang kalasig kakuyagan di hadunya bang siya harap panarka jahannam da wayron sa tulong na pus paidan niya dito ha adlaw akhirat udi mo hika compare pa adlaw akhirat sa masigpiting kahalan din dito kataan. ومما يعين على الصبر على هذا الطريق الاستعانة بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وكما قال الله عز وجل وما أرشد إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. Daing ha mga hika hugot atau ay kanikatawan atau kanikakusog simbar iman amo in lumabay ibang pagsabar hauno hadan liabayan niya ini amo na in mangayo siya tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala sa aun siya but niya hadis sinin Allah in Allah ta'ala nag hadis kudsi nagbaita in akulong niya bangunin na huna sin ipon ko tungod marikako na amuray sa betulong niya in hiril ko kanya atin niya bang in huna atau kan hulat-hulat sin ipon tawangon siya sin Allah Ta'ala tanto tawangon tun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in Allah Ta'ala dia kita iwan hinduan kita halam sin Quran amuin papangayon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kan amuin para kala sin pag-ibadat tabi taan niya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in at hinedeng hamay kakusog sin pag-ibadat tayo nagkakusog sin uno sinamay pamogbog ta sindan mabuntul ini amo na in mangayo kita tunggalon ta pangayuan in Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita aming makaragpak madto kanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. وأخيرا مما يعين على الاستقامة على هذا الطريق كثرة ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Iwan deng ha mga kainapusan amuin deng ha ikakusog iwan ikahugot sin panindugta iwan sinamuin pagsabarta hadan mabuntul ini amunandan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain matauding pagjikirta pagtumtumta Allah subhanahu wa ta'ala sa aon siabot niya ayat at hinihain Allah subhanahu wa ta'ala nagbaita iwan si mga sila kausugan matauding pagtumtum nila pa Allah ta'ala iwan si mga sila kababaihan namin matauding pagtumtum nila pa Allah ta'ala na tiyatagaman sila sin Allah ta'ala kaampunan iwan tumbas sa lagu-lagu hadlaw akhirat. So ren doon bang kita mabaya amuin katumtuman kita sin Allah ta'ala di kita pasaran damikyan siyabot niya sa bin ayat sin Allah ta'ala amuin tumtuman yu ako tumtuman ta kamo iwan pagsukur kamo kako iwan ayaw kamo magkufur kako. ومن ذكر الله عز وجل كثرة الاستغفار. وقد روي في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له بها 100 حسنة ومحيت عنه بها 100 خطيئة ورفعت له بها 100 درجة ولم يزل في حرز من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو أكثر. Deng mga pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala amunin kataod sing pangayo ta kaampunan pa Allah ta'ala. At ini pagpangayo kaampunan pa Allah ta'ala inyan zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan aun siyabot niya hadis at niya karayawan kasanyangan ato akan surga nalong niya bihan na mga tao amoy matao rin kaya sulatkan niya halong tabi na sahifan niya amoy pagsusulatan kanya istighfar matao din kaya sulat amoy pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan aulong niya hadis update anin hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin mamassasin la ilaha illallah wahdahu la syarika la sambil pakai napusan sinamin siabot niya yadto amin makahanggatos halam sinangka long tabian hangka adlaw na isulat kanya hanggatos karayawan papasundeng kanya ng hanggatos long tabihan kangian iwan ang katunin derajat niya hanggatos long tabihan derajat sarta insiya masi-masi halong parihala dengha syaitan iwan wayro ulong tabiang makahinang ba sininang niya tubat malengkan wayro nang makasibu sininang niya tubat malengkan ambok uso giminang de sabya sinhinang niya. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على صراطه المستقيم وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجعلنا من الذين توفاهم وهو راض عنهم والله تعالى أعلى وأحكم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Akai na pusan atinya pangayon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala pangman ing kita papanjaryon niya amuin tao na mamogbog mahugot amin hadan mabuntul ini iwan lapasun kita sinallahu subhanahu wa ta'ala dengan kalungan lagi in Syekh ta si malawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam murah-murahan pamman ing kita nyukatan halom da hidayat iban taufik sinallahu taala iban mahugot pagbogbog sinamuin pamandu iban sinamin dan liawayan sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamurayat tu ini kalapas ka tu in lumabay kita magad kita murul kita umupi kita pa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab biha mataud nin nagdaraawa in sila lang tabiha miya magad haa agama Islam sumagawa bang mukitaun in sila malayo day sab deng hauno deng hadaan sila Allah subhanahu wa ta'ala maita malayo sila deng Quran aun waktu malayo sila dengan sunnah si Nabi Muhammad SAW. Aun waktu malayo sila dengan pamandu si mga sahabat. Na mga sahabat sila yato yung bunal-unal tuod. Amo in namamogbog sing pamandu si Nabi Muhammad SAW. Asabab yan, inamuin sa reo-reo na dan, amunin dan, liyaban si Nabi Muhammad SAW, iwan si mga sahabat niya. In katan si Nabi Magad, sindan nila to sila yato yung mga tao lapas dunya, iwan sin akhirat. Dengan fitna kalongan, iwan sin kaibanan pa, amuin makamudarat sing pag-agama na man kita mabaya amo yatuin agarunta iban dua ahunta Allah taala pangman in kita nyukatan humugot maamin tumindog iban mamogbog mahugot sin pagbogbog mahugot amin dan liabayan sin Nabi Muhammad sallallahu asupaya in kita nyu karidaan sin Allah taala matay halom rida sin Allah taala mabuhi alam rida sin Allah taala hadlaw kiamat insyaallah subhanahu wa taala na mahuliran dito mga kami long ta kamaapan kanyo iban bisan mari mus na diwahan sin long ta si sekta na magsukur to dapat long tabihan na pagtayong niyo bisan long tabiha haka ako long tabihan in pag tarjumayat to whereon na sa tulong tabihan nag-atap tuod sabsin mahunit urulon kataning kalima-kalima labi-labi bukum makusog yung memory tayo ni sabab yan mga kami kamaapan kanyo in kamo biyata namo sadya inamuin kaya pahaman namo deng mga biyata sinsektan nyo iwan maksud sinamuin pangadji ang dihil niya katutan nyo amuna in pagbogbog haakida sa bunal iwan dan sa bunal amin dan sim Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.